Zona te in emle. Ai like ang isa? Revenue expenditure mo. Adik chia chuan kan revenue expenditure san na hi 2.71% chawani ya sang lu tuk lawani ka soyang khan sarkar na thok lo ta chu increment an donga apung zela an DA alo ni boka DA phe chu DA pung a pe thei lo li khan akalani DA pung kha en ma dong chuang lo an GPF an kok pound zela ka kan akina kan la rule vek turani ya officer senior officer pakhat an pension hian crore ni te a chhuak pui thei ni kan hek lu tu kan achan chu sarkar ma sai nan DA ti pun saka pe thei si lova kumtam tak chung chu chu an GPF alu ta pek mi lo dir khan alu ta khati la ya sarkar na thok association te le kan sarkar khan in rem na thutlu man lo siama min pe thei lo point kan GPF lut mai ro se lo tia chu tu nai kan tuar mek ta ni chu ya khang ang chi kha chu alo thei lovin na kuma po asang le zelang revenue expenditure is bu faiman ti te power man kan ti sang don lo hian ati ziam zo ka khatian kha ani a amaro chu hey resource mobilization committee kan handin ta chu mi te na an terms of reference an man singapore mo ta chu austerity measures ani ta ni chung ho chuan na an tho mai ke mani a MLA te minister te ke mani kan in fred pasa to na hian kan lo entitled chin ho staff kan nei the chinaka azat vein kan in reduce ni azat vein kan reduce kan bangla kan chei thar lova kar kan chei thar kan lei thar bok khul het lova chutiang khopa kan in fred na awang chuan na satakian atlatiama MLA car leina kan hanti to ringok thian a crotel kan set tuna something tipun tunglan ka ang chi ho ka ite state all resources state of and it will one urban poor ka kan han holding khana bom bek thingtlang chau ni lo tuna khapui chunga photography ate videography ate film industry te pe kok siam te ponyanga ka mobile che siam te ponyanga hoteling te ponyanga hotel industry te po urban poor zong ka poor kherlo po awam vek kan han holding policy khan ka kan se pia dwa ten stamp duty sarkar revenue alut kim lo te khasu corruption ni maya ai ro ni maya khatiang kha in riat phot chuan minon thil ula mania khan mi pui na complain anon thelu na tur kan hon to kha kata tang khan khang ka chone halai te khan so fia doi nem pu chang sarkar sumalut lo khan alo om thei reng mi stamp paper lai chau amoti ne a duty ni loin stamp paper mana chau ni a duty to own revenue campaign ba ya ba zoro de government bank sa tu ba Allah kalau ya da ini ya san ana din ku ka o ai nya kan policy zong kha kum khan na kan ti seng don lo ba 100 days program te kan ya 1 year program kan parani tu na yan amaro chu development bank hi a thei lo an tia mi then khaten alo thei te mi ma ya tu na yan jit ko yan managing director tan Mizo singa bank service senior berkan chalutani chusu to na yan MD kan bang meka so ya di chat chawa kan bank kan state bank anga la function ti thei dan kong lo jong te kan ti meka
tin man ni khanin niti ayo ka an co-chairman niti mayang prime minister chairman ania aom lo chuan member secretary ku Paul ku chair thina sinen chuan rei be kan soya min hu purpuilo development bank din he finance minister ka soi puile min hu purpuilo amara chu kum khata hi chuan kan kum khat program hi chuan kan la tel lem lo e hi chu sumdin hun kan in song le hot nuwa kan ti sau turania mar chu kan tram chung hian jit ko so kan modify nga kan mangag ne akan pai development bank tran tak tak kan hongang ti roi chu kan sumdin mun asirin kan la enang kan lo me